sisian paksakan udah kena melas sisial udah pada bisa lihat kan ini gara-gara guru banyak bilang Angkian mampu di gereja kosong sisian di beneran mencari diri datang aja ala semua yang dulu kanoin nah ampun ya ada asal lagi ya kalau kita samain sisi orang lagi dan kerja kira-kira itu video
bikin mana saja aja.
Tangkap ya. Ayo, itu dane pengerawas sarang sami, para penonton, punika taler, itu dane sana wenten ring dure banyak pesalakan. Luger yang didang bos-bos nyade kawentanane ring sejarahane pemargi pecalon arangan puniki. Ingiannya nih kaping ajeng titiang aturang puja pengastung kare Om Swastiastu. Ayo, rahina mangkin puniki saking suwe pisan sampun ngacep-ngacep para juru punika taler keramu iriki mangnane ide betaro napak pertiwi ritat kala jagi ngicalang sahananing gering sahananing dasemale. Nah ritat kala pementasa pemargi calon arang puniki mangna jangkep pula pali pengilian-ilian pecalon arangan kawentanan puniki ring sejeroning watangan mata. Nah di dapan kadi mangken titiang mempunguatur yang ajang sarang sami nunas pengampura ping banget pisan puniki ring saneng laran penestian anlo hanestian rangjano amati-mati wong tanpa dosa sakawantan tunas titiang ping banget sane wawu melajah ngeliat tiang nunas mangda ke sisi dumun mangda tan melebos kena pendalang rikinyen ya titiang nunas sana sampun jangkap pengliakannya ring sejarahnya kanepat sari, kanepat buto, kanepat dewo. Tunas cicang ngiring sarang sami. Diki makin ngiring aja gang. Sane wikan ngeliat anlok anestian rangjano. Ditiang puniki jero mangku dalang nganganing kawentanan kramo nunasi ring ida betaro pamukio pakulo naratu betaro. Aring sorin taru waringin naratu ratu lingsir. Kawentanan pecalon arangan sampun memargi ring sejeroning jagi nitening mangda jagat. Pesalakannya puniki rahayu kertera harja. Nah tidak nunas mangkin si raja sana ngelarang pengliakan menawi dereng jangkep tunas yang budal dumun amil menawi wentan sesabokan sesepolan sana wentan ring sejeroning hango wawu raris mesti centok meriki ane ngelarang pengliakan anyake teh ngamati-mati wong tanpa dosa nika kawelaktiane liak nista punika yang baca ring sejeroning pengliakan liak sane mau tamu ke bawah liak ngisap sari nentan-nentan nyaketan nentan-nentan mekarya pikawah ring sejeroning merdo sane ketunas wantah bunga pucuk bang punika serana liak sane mau tamu ngarya anang ke bawah kerahayuan sane mangkin ring dijejau titiang nentan jagi ngawakang liak sane jojoh ring lomok ring kepewastane sane doh liak sana widangan dikir yang jaga pejeng liak sana wentan mangkin kiring dijajah wentan sama kiri ngiring cetok mungkin sampunang lek sampunang kimud
niki galah utama idedane jagi nyangkep pang ngiring ide bathara sesueuna sane ngelarang pengliakan ngiring menawi teh idedane tan kayon tan arso nyalet kayon niki nyaban pura male bos-bos ring margi agung ring pempatan agung ring marga 3 durus ido ratu pakulun ratu kliko pinako pamucuk ritat kalung ngemargiang banyak sane bakti ngatur pangobakti ring tapengan kadimangkin sino seneng larang pengliakan sampun melalui jangkap kayone mangda sido yakti ide dane ngelarang penestian seneng wasta mau tamu angawe mertaning jaga sampun ide dane ngeliat ngai sakit ngai aru-aru nika mau kawinang undang tatujon penyalon arang boyo wendan dios ngeras didiang mangno sane bisa ngeliat talak ajak pengliakannya ajak nendan witan dical ring jagat Bali niki undang pinunas didiang menawi tau niki ren sejarah ngatur ngaya sang watangan puniki saking nuas tulus nirmalo kayun sampun ngaturuning ring yang guru sampun ngaturuning ring batara batari sesuonan sami menawi teh jangkep atap ring sejarah ning pengayah mangna sido jo ring pecalonan arang puniki sido nemu ke bos paripurna nah punika makawina mangkin menawi tau idedane nyalit diriki sane bisa ngeliat sane ngelarang penestian sane melajin aja wero male bos-bos wentan ring margi agung dados ring pempat agung dados ring marga 3 dados durusan puniki galah idene nyentokan kesaktian pangdan pocol raos anu bisa ngeliat pangdan pocol raos anu sakti yen sampun meciri sakti sida ngalanoh jagat niko ka bos kesaktian pengliakan sane mau tamu wentan kana pat pinaka dasar niko margia amun niko ditiang matur nyade kewendan nang jagat kiring banyak kesalahan diandukan ayah-ayahan saking mulus suci nirmala sampun nang benyang sampun male karahino mana wendan singsal yang sejarah penggunaan sana mangken ngayah sana mangken sentokan ngawungin puniki yang benyang yang male karahino ke dan patut ring sejarah ning sastra oriantukan mangken no pepiro pemargi mangken patut sentokan mumpung ide betaro kandung ngadag nah punika saking ditiang durusang menawi itu sana kandun kimud malih pisan sana medue menawi sesabukan kandun megutang rarah bulan budal sana medue guru sana dereng rauh rarah guru mang rauh sido mececendok mangken kiring jaban pur dalam prajurit mangda sido ngemargiang 10 kali penyalon arangan sana muasto patut aing saking ditiang jerawang kudalang amun ika mapungatur manawi tekirang langkung munyuk lungsur nas gangerna sinampura sindap ditiang untuk para mesanti om santi 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 om sana makin durus margiang termaning margiang ke seter alon-alon inggih belinggih ratu belinggih rados ngadag rados enggak alon-alon inggih urusan lihat menawa dan lihat maling puru maling daksino maling pancimu maling utara berana iya itu kita dari keraman sih dong hanya engkau penurikan angku calon orang lihat balik cut blok baik belum sana jatuh deh minggir
Bono masuk banyak.